Ahakoa he iti he pounamu. He korero whakatairanga tera i Te Kura o Puhikaiiti. He kura pakupaku no roto mai o Turanganui-a-Kiwa i whakawhiwhia nei ki te tohu hiranga i roto i ngā tohu huia te reo. Nō rātau te whiwhina nui mo te reo Maori mo tēnei tau. I tuahau I runga I tōku maunga ahukurangi. Ka titiro whakararo I tōku iwi a Ngāti Porau. Ko ēni mātinga ahau, nau māhaira mai ki Te Kura o Puhikaiiti. Koinei nā kaimanaaki te reo ranatira I te hapori anō hoki. We have been showing manaakitanga to our community by giving gifts to our huia. Te ora kia kōrua ngā tahi, mo tō kōrua aroha ki tēnei o koutou tifuna, kuia, kōka. Koinei I riro I a rātau te tohu kairani I te pōtuku taona mo te reo, mo tō rātau kaha whakatairanga I te kaupapa o te wiki o te reo Maori, ara te manaakitana. Tēnō hari kua te ngākau o ngā tamariki me ngā kaiako o te kura nei, nā te mea I mahi ngā tamariki I nei mahi katoa, kāre ngā kaiako I taitoko ngā kaiako mo ngā tamariki. I haere anō hoki nā tauira o te kura nei ki nā kura hurinoa I te rohe o Turanganui-a-Kiwa, whānai ai nā tamariki ki te kai me te reo hoki. It's what we do, but during the month of July and August, we have been trying even harder to show manaakitanga to our whānau and our community. He aha te kai o ngā tamariki ko te reo Maori. Ko te mea nui hei tā te kura nei kia rāno nā te reo ki te kura. Ki tōku nei whakaaro, kare ai ako I roto I te reo Māori, ko ngaro te reo. Aroha tia te reo, koinei te wero ana tauira kia korea I te reo, eri te ki te moa. Rāpare tāwhā I te karere.